INP channel subscriber tele ngai na tu zong Songate in zawain chipai kan bu ka chiu voin hi December ki som pathum thole nia in dam tlan thep kan be se thok tu te rem chan lo na wangin kanan chol rei ta dewa news alo in call nema chuam hasak ber tur po kan thebik lo lek lekani engpo ni se Ralthuam lam chan chin hi kanan soile phot mayange United States chuan anti-drone air defense system Ukraine apedon Russia point Ralthuam lo siam le ta chur mai Russian force ten Iranian drones an mang na sa a Ukrainian atuar hle ti kan revek Iranian drones te hi suicide drone an ni hloma torhlel takan ni United States chuan Ukraine tan military package thon le atumeka tuntruma Ralthuam thon tur hi drone laka invent na tur ni in US dollar million zanni le somsari pangaman turani Reuters chuan US officials lekha mu thuazia ka amaro chu Ralthuam chungchang engma tarlan alanilo US Pentagon chuan Lockheed Martin siam high mobility artillery rocket system HIMARS le a launcher pe katumboka 155mm ammunition ni in Humvee military vehicle le generator tepo apetelang US National Security Council thupuang tu chuan Ralthuam kim chang hi soidu lova president in assign ma chu ala danglam thei ati tuntum package hi presidential drawdown authority noyami ni in he PDA dan ang hi chuan president power mangin congressional pompuina ngai mi lovin US and Ralthuam sahi adu duina pechuak thayani November thla khan Russia chuan missile strike anei na sa a kha khan US chu manmo taka Ukraine nena air defense system thatok peturin anorkala nasams po alo thon to ni tin short range air defense system Raytheon Technologies Corporation siam Stinger missile le Hawk interceptor missile tepo pe kan tum thu an puang le tabok US tho puiram ten an thei angin Ukraine tan pui an tum ve bokani February ni somni le palia tanga voin thlenga US in Ukraine tan pui na hi US dollar billion som pakwa point pakhat atling to a kum sang ni somni le pathum hian US dollar million zariat pek le atumbok heti lai hian Russian President Louis Dmitry Medvedev chuan December ni som pakhat khan thu soin Europe United States le Australia laka invenan new generation Ralthuam turu tak Russia in tam tham taka siamek tia soi Telegram kalklangin Medvedev chuan he thu he soya chiat rup na thlen thei Ralthuam lo omte dan thar mangin kan siam chuak chur donani ati kan mel ma te hi Ukraine rama chawan anilofa Europe lama te North America Japan Australia le New Zealand lama te an hloma tin khovel ram ranga nazi te an bok ati Medvedev hian Ralthuam bernge tiero asoi chiang bik chialova amaro chu chiat rup na thlen thei ani chuan nuclear warhead lam ani arin hle kumsom nga le pasari mi Russian President Louis hi tuna hian Russia Security Council Deputy Chief ani meka ain thrausana sa thei hle ni Putin point hypersonic system le cruise missile tun lai tak an siam mek thua soi fowa atakero mu turala chialova Putin chuan December ni sari thleng khan nuclear war a hnai thu hi ala soi ve renga amaro chu Russia hian a nuclear arsenal chu mani invenan chau a man tur thu a soile loyani Putin chuan United States chu ramdanga tactical nuclear weapons chop chua ka apua Russia chuan a tho puiram te tiamin mel mainan beyani vai chuan a nuclear power ren lovin a mangdon ati India in Ralthuam mansum a muthaveta Russia in Indona machon wange moni India po defense export lama
ma son hle maya Ralthuam mana sumalak lu tamber tum atong chauta hial mai Russia in Ukraine run chia mai chu ram tam takin military chak tak nei poimo zia an he chuaka India hian alo thal hem mai ani Indian Defence Minister Rajnath Singh chuan December ni ko khan India mason na hi soi chuakin Modi sarkarin policy thar amanga India thian thate hne na Ralthuam thon chuak turin beipui kan thlaka he kan malak na zara defense export atangin rupees crore sing khatle sangli lai kan muni ati kum sang ni som pali khan India chuan defense export atangin rupees crore zakua lek ala lut khania ma se kum sang ni som ni pakhat som ni le pahnia an mu chuan rupees crore sing khatle sangli lai akai chauta der mai Rajnath Singh chuan soizelin kum sang ni som ni le pathuma defense export atangin rupees crore sing khatle sang kuwa mu abe sei thua soya chutiang zel chuan kum sang ni le som ni le panga akhian rupees crore sing ni le sanga lak lu an be se ne BJP sarkar malak na atma nirbhar bharat chuan tual chungah Ralthuam siam tu te chu chakzo ka mala turin ati chaka indigenous aircraft carrier INS Vikrant po kan mungal tamayani Make in India hi make for the world ani ngalani ti in Defense Minister chuan soi Morgan Stanley Economic Dam angin kumsang ni le som palihma khan India hi fragile five nations anti mai ram ke chethut thei ram nga zinga anda tunaro chuan India hi fabulous five ram economy ro pui panga zinga alang le ta der mai zoka kumsang ni le som ni le pasaria India hian ram economy lian pathum na din mun alua thei beise ni kum som aral le meu chuan Indian GDP hi US dollar 8.5 trillion akai to anga heng thil te hian India hi beise na ina hual vel vekani atibok Russia chuan India alom India sarkar chuan G7 le European Union ina Russian oil man an bithia sakha apom lo thu soin thlop atum talo hi Russia chuan alom hlemaya Russian Deputy Prime Minister Alexander Novak chuan Indian Ambassador to Russia Pavan Kapoor muin India din na Russia ina lom thu ahil European Union le G7 ramte chuan Russian oil barrel khatman hi US dollar somruk ni turin an bituk saka India chuan mangdon lova hei aya tawzok hian Russian oil alei sakdon tinani Russia chuan India chu kong engki matan pui atiama G7 le European Union price cap wanga harsatna ato mailo nan Russia chuan India chu long lian aman tir dona atula ni chuan long thar saknan tan pui atiam bok he thu hi Alexander Novak chuan Indian Ambassador amu tum khan asoyani External Affairs Minister S Jaishankar chuan December ni sari khan Rajya Sabha a India in oil man thaber azong zelanga India ta na thaber lei zelang ti na soya Indian Oil Company te hi Russian oil lei turin kan thil than lova Indian Oil Company te hi antan le India ta na ahlok ber oil lei turin kan cha mai thina ni ati G7 le European Union malak tumdan hi afu chi alo ni na lang ve pok Russian oil revenue ti to pantum bera amaro chu oil man niam zok offer turan nei miau lo chuan ramdang oil man han bithia sakngot hi thil dik ani bik lovani United States hian Russian oil barrel khatman US dollar somruk le panga aya niam zokin oil khal chuak ta se India pohya boy ve hlenga atlom zok a omna na chuan Russian oil hi alei reng bi kinarin om chuang lova chuwangin United States in mantau zoka oil khalatum reng chuan India tan Russian oil han boycott ngot hi athei bik don lovani ole tuntu matan chuan khati zong kha nile phot mai sela theyang to kati chua chun zom kan tumanga
kan channel himen lo ngai thak sak zel don nia thir tu le ngai thatu zong zong te in chunga kan lo me